Uprava policije još uvijek nije uspjela da pronađe osobu koja je na groblju Čepurci ostavljala meso, noževe, flaše alkohola, a sudeći po fotografijama do kojih je došla gradska televizija, izvodila i rituale. Defendolog Slavko Milić za našu televiziju ocjenjuje da je ovaj slučaj opravdano uznemirio javnost, te sumnja da je u pitanju osoba koja uz pomoć magije pokušava da ostvari neki cilj. Posmatrajući fotografije koji su bili u medijima, uočavam da je najvjerovatnije u pitanju pojedinac, da se najvjerovatnije ne radi o nekoj organizovanom kultu ili nekoj vjerskoj sekti. I smatram da je ipak, bez obzira na sve ono što na očigled izgleda, da se možda radi o nekoj osobi koja može da ima i određene psihijatrijske probleme. Detalji koji su pronađeni na groblju imaju satanistička obilježja, objašnjava Milić. Definitivno je jasno da se radi o određenim satanističkim obredima, gdje negdje možda imamo obilježja, koliko sam uspio vidjeti, crne ruže, zatim neka obilježja koja su bila ranije prepoznata u organizacijama kao što je, na primjer, jedna od vrlo opasnih vjerskih sekti koja je djelovala u Nigeriji, kao što je Crna sjekira, koja se bavila raznim prevarama, ubistvima, trgovinom ljudima. Tako da je ovdje na ovaj način svakako potrebno obratiti posebnu pažnju i djelovati sa oprezom. Advokat Zoran Jovetić navodi da ukoliko postoji elementi skrnavljenja groba i grobnog mjesta, predviđene zatvorske kazne mogu biti od 6 mjeseci do 5 godina. Ovaj slučaj na gradskom groblju Čepurci ne karakteriše kao krivično djelo. Tako da bi to moglo biti eventualno nešto drugo, odnosno kad se bude završila istraga, kad se bude prikupile sve informacije, sagledale sve činjenice vezane za to, onda će nadležni državni organi koji su dobili to u radu, već su i upoznati sa tim, preduzeti određene mjere u smislu i u pravcu procesuiranja. Jovetić poziva nadležne da vode računa o gradskim grobljima kako se ovakva situacija ne bi ponovila. Može sada se uđe tamo bez ikakve kontrole, niti registrovanja ulaska bilo kakvih lica i tako dalje. To je stvar koja se može riješiti, stvar je koja nije skupa, da se to zaključa, nije skupa da se obezbijedi kontrolisano ulaženje, izlaženje i pristup tome prostoru i to je nešto u čemu bih ja skrenuo pažnju i ovdje dao akcenat upravo na tom odnosu. Milić ističe da su nadležni organi u prethodnom periodu identifikovali određene vjerske organizacije, odnosno sekte, koje su zloupotrijebile zvaničnu religiju. I imali smo neke primjere kao što je jedna od vrlo ozbiljnih i opasnih vjerskih sekti, to je Ašram Šambala, koja je identifikovana nedavno na Žabljaku, a imali smo i prije nekoliko godina jednu organizaciju koja je također regrutovana i posmatrana sa pozicije kriminaliteta, a to je Aum Shinrikyo, koja je također u svijetu izazivala u nekim zemljama čak i masovna ubistva. Postoji na stotine sekti i organizacija koje su prisutne u Evropi. Samim tim što su u našem okruženju, Milić zaključuje da mogu lako zahvatiti dijelove Crne Gore.